Shalom, shalom wapendwa, tunawasalimu katika jina la Kristo Yesu, tukiwatakia asubuhi njema ya amani na baraka. Nataka nizungumze juu ya jambo moja ambalo watu wengi huwa wanalisahau na kulizarau katika maisha. Kuna mtindo wa maisha unaosema hivi ya kwamba kama hautajua kutoa, usitake pia kupokea. Kama hautajua kutoa, usitake pia kupokea. Neno la Mungu linasema ya kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa kuna watu wengi ambao huwa wanataka kupokea wakati wao hawana roho ya kutoa. Wakati wao hawana hata chembe ya moyo wa kutoa. Kwa hiyo, kama ukitaka kupokea zaidi, jua pia kutoa. Usitamani kupokea na hauna moyo wa kutoa. Hiyo ni lojiki katika maisha. Ukitaka kupokea, anza kutoa, anza kupana, anza kujinyima. Na kwa kadiri unavyotoa, ndivyo na wewe utakavyopewa kesho. Ukitoa kidogo, utapata kidogo. Ukitoa mengi, utapata mengi. Kwa hiyo, ni kwako kuamua. Ni kwako kukamata uamuzi. Usitake kutega mikono wakati wewe mwenyewe hautaki pia kuachilia. Hapana. Ukitaka kupokea, toa pia. Achilia. Bariki wengine. Bwana kubariki. Amina.